musaisia ni abikaila isa ya kilungu cha Dhambalala kila wachewani nye Veronica Siombua na mutai wito Reverend Grace Kalama na ende mudhenani o mwende chida tinenea yolo wa mevanilie kana maundwala maile kwikwa ndini wa mwevanilie okethia kwivania niketha kwikwa kwa ila na andu mavikia kwitha na mutwano museo na ende kilungu kiku kia kilo athandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ngina saa itatu na kaindo na ende tuivatu vikia kupono cha mitwano itu mivanili itu ovomwe na mesi itu na ende ina udhocha tutambanyemwe ndini wa kilungu ki ngina mwiso wacho na ende tikalibu kende musiaisi asante Siombua mwana akwa mwithukisia musiaisi ninakukethia ngethisia wendo wa muyai waitu Yesu Kristo ingikwatia kana utuenesa mirenya situ telaitha imwe chumwani chonde kumaila twa imwe wa thandatu wathelile ni kwatia uyu musovie na kana nutha nwende na uthaunya wenda wa kuthaunya ilande totwa nenete wa thandatu muthelu ni kwatia ni kutethetie ena waisi ni nduenesa nyene na itumi sionde cia mutungia imubea ngimwita ngai na ndia seni waidito ni kwitwa ngai nundu ethitu emwiki kuthayuni wakwa andangiite na kaninga mumo ulanthi itaninga na indi Siombua mwana akwa ndwakethio na andu aingi mumando ni wakethia nisilito gundi kula kaletu kala kaku no kona uwonde na miatwimwe kama kawaida ko onthe andu mamumando ni maukethia bundi tumeta bundi yake mutwa eba yanyulu na muka wake mambia ni ngukethia ngethisi mwanya pe brother wako itwa Daniel Chalo etha akikomba na muka wake mekala ilovi inyawa wayua mambie ni ngwete ngethi nyingi no na family ingi ya Kateta kwa Kateta eta wasami Kateta na muka wake eta wa Penina ni mwalimu ambiye unaweti obo wa uskale no obo wa walimu nundu mukani mwalimu na kene muskale na mwenye dina weta muka mundu muka eta muskale na ke muome mwalimu ambia tuna na mami yeningo kedi babona kitaka ena mukake Miriam ni mwalimu kitaka athukuma wia wao kama indoko hivya malulombea neba na musinambia unenie na nethia na try kweli mundu too much na ondendi nendini na onde ni siethia ni twendekete muno na nethia Dhambalala andwa ingini medukise ona ansa wa Kenya bemana ketwa Bernard engaliko say Iraq angone yesi mwambia Pastor Grace aja mwa koni mutu kwete Iraq ambia edukise Dhambalala na nini sio na jini wedukise na ili onde mambia ningu kejeba mwana kindwa kwa ambia nukwenda uka kela na mwene ambia nuku kabatu kwa Dhambalala onde na nengi ndiku ya musiaise wito karibu twende na unenania wa muthenya wa umuthi na twinenea ugo wa mbibani tikwibanya na muno tikwenda tunene ugo wa kwibanya muno ta mistakes makosa tweka thini wa mbibania nindo nisidi tusiaisi mutwano wiseitha mutwano wi moyo mutwano mundu kwasia ono mundi tukawa tutanisie nditanisie na mume wakwa nditanisie na kibeticha na kuko kamwe wa utanisie ibandu ba mwayumwe na twa mina utanisie mwimutu tusiokianie mundu ayo enda nzioka kwa ula wandu aite nundu na nyuvie nesa na ndiaika mistake ila tweka hata twebana sia mitwano mingi andu mekuya Siombua me yanundu wa mistakes mistake ni tauke kamba makosa mekie yila mebana sana nundu pe makosa mekie na mabanda mutwano wo yuluwa makosa mutwano yekala kiluma isama kiluma nundu pe makosa wekie ndini wa kwibana
atiwe twenda tunene umundi na ndiye kwatia musiaisi ano tusiaisi na bado no twithikise na tunaisie motao kana kunena nyakwito tuyayulwa misingi ya Biblia ndito ya Ngai ibukuni ya yitawa ya Sauli wa miongo kenda na muswa 12 uyasia manyisia kutala mithenya yakwa niyo sengo yiwe manyisia kwibanga mundu etha nukwenda ekaletha yota nomba ka evange David yasia manyisia kutala nikenda withi nindo nyobangithia maundu nesa mwanake mwitu otosiaise na kutwithikisia etha nwenda mutwana waku withe sukari na withe wa wimuyo nomba ko obangithia maundu nesa na tu mistake toto nini oyekana uyumano nato nende tienda twambile obaba kubi andu maile kwibanya ata ibinda yana ata yes asandi siombua nundu waikule jiwa kolia nundu ni mistakes andu meka ndini wambibania na mistake imwe mundu wika ndini wakwibania yita wakudate too short elo kwa se too short kana kwa ibinda inini nita ibinda yana ata ilangu bin kwasa too short kana ambe kueleza kitu kwasa too short wene wisiku anama kwa manianga alini ayasia ena kwenda na mainenga ne namba wau na manenga ne namba buma bikawe hello baby akinili kupenda akinili mama na mwikalite kibilani kimwenga alini kana mwakomania seminar kana mwakomania okinduni onduni to ila sienda wa tama training malimu mama wia mwendete okuo si mwendete na uikomana na mwitu kana uikomana na mwana kama umeoa hapana umeoa hapana sawa nipe namba yako we exchange numbers ende wapi kama hiyo aki hata siwezi lala si ukam mama nana na chumwa modenda wewe niwe mambele ile chu na ine maibanga aine ndo ya utwana na yemi na chumwa nimekiata ni matwani that is too ilangwasia too short ni maanisha mwakoma ni obandu mwakoma ni kana mwakoma ni andini wa Facebook kaya ndo mwakoma ni mitandaoni makoma ni mitandaoni ai asisia elia mwitu uko temwana ke ondo koneta nsui undu wewa kite to makeups amwendea pau mitandaoni na ibanga tunekebeti yu na kwanza mayambi ya kuchati mwesi tukutane maekutana aina maekutana imwe matwanite that is too short yangu asa too short ni maanisho mwakoma ni wanikendo na endi nundu muina somana mundu namanya mwitu wa umeteba ndu namanya anyinyane theno ndu namanya we ono kana yatwana kana ndetwana aileta pesindu nyingi mutane onela nyali katuna maniasya ndu nezo sport nyalika ngikwa ni short ko unesoma ndakana mundu ne wakutabasi the first news kone saumanya tietna kone soma nyakana mundu career yake ni mwende the direction yemwe kone soma na mwende mwakoma no very short mundu sundu namumanya ndo namanya umetaba that is a mistake mwitu yakwa ndiyo kwa dating too short ando ama ukoma ni mitatauni maukoma ni yangalini maukoma ni mawiyani na mundu isi mundu ndu isi umo wake ndu isi ata isu ni mistake mundu wika na mitwano mingi ila yika wo ando meso twana ima katwana after mithenyeli kana chuma kimwe kana mwayumwe mitwano isi isaida na iyenda abandu ona banini na isu ni mistake anake mukweka na age then cinema mbili kesi aka 8 kwa madela ndika na madela musemo na isie even the beautiful ones hawajazaliwa wina bosi hawa ndio wana anake tameka hata tameodela anake kwa madela ndio utakwatio wibango na ndio ise ekalata ona muine kama undu kwa isu mistake and maker ya kudate too short kio ngosonge ile kule yako lakini vile na modipo indini no yita waya could date too long
Nduka muimaka mwikevanye vinda ikubina mwikevanye vinda yasa. Kwivania miaka katika 5 no mwivana sia. Miaka katika 6 mundu mwambie kwivania wise form 4 bakomi na university baga wise odi weane na no mugegada no mwende na kwivania. You took a change ya okay there now it's not dating it's marriage. Jumwambie aona na makosa maingi. Muyambi ya kwikala muome na muka na muyaisa kutwana nizo kwithia kwanza umwitwe kabiti ni umali cyo ikobi ingi mwibana no mwa ulendidi na kula ukukiana ni kwekia actually ani mali totwana maikiana ukethia nwigwa wikia uitelema mundu wene ni munenga nenda ya nene ukethia kula kwibita no mwikitara mundu daneji ele lake kana takibeti ndise kibeti cha twawa kibika musina kiba kinyundu kiki dukiwa kumaza kwanza mwenda kineki yana za tujaega ona nasa nuanzi yewe kio sanwa ani wambikie ni reki ya stocking kuma kwa chamba ndiki ndo lakini ndio sitajua mwitu ajebaga nomba keka lady very need ekalemu ya mwana kenda keseona mundu ngimuteanga na mwalita actually kutwana in that mood isu ya ni mukiana no mena mwana kesa na mwitu ngiwe kaba tikula kwitheleana ukeza mwezi alanile ona baiki otagata utamutapia ona baiki kumuma ngota mwigata kamwika mchinga hata we nimekundwa si mchinga yo numebanya muno mabikiatha juwiba makambe ya kuzoeana na maizoeania na kipi kampod kwanza wathauka biza kwithia mundu ona methano makatwana kwanza na in relationship mwitu watumie ndu na mundu ungi mwana geni watumie nongi ingina ni mwekalile munoi na ndu isimwe kala muno na mwekalite muno mwe yamokomania muyambi yokomania muyambi yakuma cia mabu muyambi yo nyusanda cia family chao plan nono ndambo kwenda na family ne nyumo inesa either wana family mo plan ko dating too long it's very dangerous. Tuisisa anumaileta kuibanyete binda yanata. Tuasia everyone mwenda ebindo iseo. It is like between 3 years, 2 years and 3 years. Obandu. Nikenda edwape bandu mundu wise kwithia ni wamina etha school ni wekata ni etha ni college ni wamina ni mwamanyana nundu be maundu tukamanyisia obinda yokite yo maundu ni maumekawa ebinda ya dating na uoba nini pe andu matukwana onete oele atatu 10 ukwithia beasia ona miaka ile ni mingi ku date ando mundu lo minute school akathukuma chongo chake kimoneti yuni enda kuseto kana enda kwitha na musi kana enda kwitha na ula mundu ndo na kutwa ya sima kwangamea kwanza isi mundu wa bata kana no nimwete akatika muka mwana kana no nimwete akatika mudhoni waku ainge nimekwasia ya ilo kila mwaka nivyo yi kana no bala si atema na withi ya mundu usu ona bahati ma date yo mwaka kana mevanya mwaka kana omnyida ndatu na emera na musimu lumu ikulu yakwa ni andu no mevanye ithio wa mwaka umwe na maketha na family yonje mwitu akwa sio mbwa ni 50-50 ni 50-50 andu mevanye less than hajia kwi maundu maingi matetha mesene nundu kwangelekanya ndo ilite utwa mwitu kana ukatwa ni mwanake utese kuo utathi ukegara ukakuona kwenda ukomwa ukathi ukona nyinya ukone the ukona mwananya na thali batonye kokona sweno mai eriwa methayu na no go ona mwanake ndino nie mwanake omona kumania na mwitu wa ilobi praise and worship team na nai aneta wakavada na mwitu sio neta wakavada wethia mwanake ndathi kwa mwitu na ma date like 5 months na ya pastor nendo ngone kwao kwa mwitu kwanza maendele na mitulilo mite na maituko sia ndo enda twana na harusi na ndo megwata atangiye ilo nabikie na kukundu naku ilo nabikie ku na ku mwingi na kundini mabika mutumia amwe aja komoka mwa mewa mwana toka asi aisiana mwoka mutenda wetie mwaniki mutumia ausya muui ndia yuma kithekane zabaloka ndia zabaloka wamboka ni yekata yonaka na mwitu ni wako tabise mwai ni kabaga nakatiwa
Pe kabata kani kero chao katiwa mwana kasa ini wanda sia ne madali siju ambe hotel maniki yake wo ikata ndia majao ya makidakana yo oka ewa katiwa koniwo kwithia na no wukite na chathiki kila mbiwa katiwa tena gada atanabika kwa uno ukuka na nyumu ikethe na wasiwasi muikakie mambio prepare psychology muikakie katiwa no wiki dada ukuka no wukite Bweni wiso ndo siyo mbuya konekio. Katiwa no uju. Katiwa ti yada. Na mbaba. Kaane kababa kage bawa. Na be katiwa. Mewe kasebe. Ina manewe kasebe mona nsoka le umelelange 18 nsoka. Na yati weni mbui nyingi na malondu maingi na ngombe. Nsoka ewa katiwa niwe kata. Ni wabika. Katiwa yambo umukethia na mwikethe masiwa ukabasiwa muthenyo umwe. Mbaba ni wambia kuma na katiwa kaya kata. Koka. Mama nake mauma mambe yakuma katiwa ndabika katiwa abika ama kedi nguzo za makitele mete eka mwambe kuingia indo no ukida tu mwana ke etie basta ama basta kwa doku mwanya wambelelo amwe we nyene nai nyumu diyo no yara na ngombe matite mongamite ngale kwasa mwana kia jikile kuduni asema dina wa kumani chao dina si wa ikoni chao si kuibanya kwa mitoke ni kuthoko nizo niwe na kuyati andu meombea ni matwani ina manera ni se mwaka nusu mwaka nundu nyina asia tamuchai nina experience ila nina yo na nditeni twani dike mitwano na nikite counseling mitwano not less than a year Nende musiaisia ngewaisu ya katiwa nego tunenga ibuso ya kupata utandija naende nitusi wakatwende na kilungu kitu para tende na umana iyo mbivanya ya ile ili hata mbivanya ile ili hata na kwa uyuni tamana kana mbivanya andu maele kuivanya kwa hivi ndai kuvi na maele kuivanya kwa hivi ndai yasa naende nitusi wakedia twende na kumana iyo kuivanya kweleza kweli hata naende mwitu atia ndini wa mitandao yitu ya mikumukanilie ila ni YouTube leo tukwata kwa Mutongoi TV official Facebook mutokata kwa Mutongoi TV Twitter ni Mutongoi TV KE na Instagram ni Mutongoi_TV naende utumani munini wetumandeni wa namba itu ya studio ila ni ile 3-9-1-5 ile 3-9-1-5 kitu kwate utandithia nitukwendea na kilungu kitu